Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armida, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Armida latan ti awag mo kanyak. Ket day tamot la kuma ti ipanagan mo kanyak, iti daytoy apakasaritaak. Jakon inlanad ti address ko, tapno maprotektarak met ti bagik. Kastameten dagiti mairaman, iti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam nga Armida, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Armida! Apay anak kami suot ka manan. Ada parikot mo? Kasano, uray awan basol ko. Nasermonan nakmanan kini manager. Ay na, di ka kadipay lang na iruam itikas dyan nga ugali ni manager? Ay, jak man amo. Amok mat na asigot ti ugali ni manager. Ngam apay ama sa iraklatan. Masair ka, gaputa di ka makabales. Ngamin, manager dayjay. Ngam no pada tayo lang nga empleyado. Ay na, sigurado adi mo palabsan. Si kamat, tila ibagbagam. Talagamot ngamin. Ay na, kabisado kan, Armida. Amok, ti kabaulam nga aramidan. Isungaron nga ado kadagiti padat ang empleyado ti mabutangkan ka. Talaga jak itulok asyakit din ti padpadasan dagitak padat nga empleyado. Saan dak akabaulan? Manang, naimbagtadakan. Oh, apay bong. Ni mama, madiman ng tirik na. Anya, amangan mat no nagbanog manan. Maiparit kan kwa na ti agbanog, gapo iti sakit na. Damdamagak nga rin niya tinapasamak. Tapay ama di man ng tirik na. Ngam di namat kaya't nga ibaga kanyak. Kat, ayan na nga eh. At ay silid na, manang. O sige, siya kon ti makaamo. Amwak no kumusta tirik nana. Apay nga tangawan pa'y ni Armida. Apay adamdamagam, ha, Carlo. Ah? Kwa. Awan matkit di, Jana. Sa anak la na irwam amaladaw asumsumrek ditoy. Kanayon nga minamasapa. Ay na, saan asumrak ni Armida ita? Ipa-check up na kano ti inana. Takimaron sa manan ti sakit na. Ha? Kastagayam. Agoray ka man, Carlo. Talaga nga agatapak kan kakat. Agusto ka kan ni Armida agayam ko anya. Ay na, di kan aglibak. Husto saan ka di? Agayat ka, itigayam ko. Sige, Jana Ado pa'y tinaskan nga Armida ka trabaho. O mama, sapay lang kumata ipangagyo di bilin ti doktor, Saan arumbang nga agbanog kayo? Maiparit mat na ang tagpuyat, tapno saan ang umato ti blood pressure yo. Uwan, Armida, laglagi pa kakanayon dayta. Masapo na kanayon nga ipalagip ko kada kayo, tasubag kayo no daduma. Saan ba't anak ko? Naira na lang siguro. Huston, mama. Saan kayo nga agsaw? Ta mga nung umato man ti blood pressure yo. Si kakit di mat anak ko. Di nagpagdanagan ko naklangarutan. Mama, saan ang mabalin ajak agdanag may papaniti ka sa saadyo? O ala, mabiit lang ha, ta isaganak ti kaninyo. Itikas na, makatumar kayon iti agas. Ado ti saan anay ring pa sa trabahom, gapoy ti pa nag-emergency leave mo. Masapo lang may ring pas mo amin dagijay, itangal daw. Madam. Sang kaibilin ko mat? No ag-emergency leave kayo, siguraduan nyo akabigatan na, iring pasyo ti trabaho asan nyo anay lepas. Naman niya tinaramid mo, Armida.
Talon nga aldaw tinapalabas manipod nag-emergency leave ka. Ngam saan pa'y analpas dagiti trabaho? I'm sorry, madam. Saanin ang mauni? Rumbang laan. Tano maulit pa'y dayto yan napasamak. Mapilitan ak amang yulog iti memo para kan ka. Pang-asiyo, madam. Saan dak ko maamemuan? Aramida kita matlang ang dagiti jak na iringpas at trabaho. It will be done, madam. Ay na, masapol nga ron nga ag-overtime ka, Armida. Kapilitan, Jana. Ay, anyakit nga minan, manager tayo. Awan konsiderasyon na. Next week pa'y mati-deadline dagiti palpalagpas na kanya. Among matanday jay, tigre. Sakit at dapuliday jay nga limahatak. So anapigsa ka dagiti big boss. Kasano nga rod? Umuna akton no pa nag-aawid, ha? Saan ta makapagkuyog? Taag-overtime ka mat. Kapilitan, iringpas ko ti trabaho. Tanudyak maaramid. Sigurado sa bali manan a sermon ti mangag ko inton bigan. Nasipungatan. Ngamsa na bali. Basit lang ang anday ko eh. Hindi plan ka iti kape, Armida. Ay, Carlo, aping ang kapila dito eh. Ha? Adang amin imparingpas kanyak ni madam. In overtime ko. Nakita nga adda ka pa'y laang dito eh. Isong intimplahan ka na iti kape. Ato'y Idi sumlat ta ditan. Okay. Sige. Agsubli ako ni Jay ayan ti Aramidak. Kunak lanog may sa akon dito building mi. Addapi kayam katwak. Ay, sa bagay. Husto man. Tapno jacket madanagan. Jak inuman tinted na kape. Narigatan. Ang mga nuli na ukan nakit di iti gayuma. Bong, di mo liplipatan apag tumaran ni mama, ha? Ang mga nuday taman la cellphone mo ti as-asikaswam nga agmalmalam. Saan matamanang? Summer ka din iti office yo? Nagsapa pa ya? Masapol nga min nga isaganak dagiti inyo overtime ko idirabi eh. Tapno dinak manen sermonan di manager mi. Kasta ka di, manang? O, jibilin ko kan ka asikaswam ni mama. Wen, manang. Di kagdanag. O, alang arudan, patuloy akon ading ko. Kunak to matamasapa ka. Iso anasapa akmat asimra. Masapol nga min nga i-photocopy dagiti daddo maakopya ti inyo overtime ko para iti files ni madam. Naimbag man, tag ko rin dahito Xerox machine tayo. Agluko-luko dahito ikat. Kasta iya. Ay, ison sa nagbuntog. Masikuran ako nga ron. Good morning. Oy, good morning, Carlo. Nasapa ka mo't Well, Jana. Adang amin naskan nga Aramidak. Ala! Apan! Ayat na pasamak! Dahita Xerox machine. Nagmalfunction manan. Nagmalas matan. Sigurado, malaksid ang masermon anak. Ipabaklay pa'y kanyak ni Madam Tigastos itinaperdi a Xerox machine. Uy, agulay makalatan. Di mo laangan aklunan Kasano ko maadyak aklunan ngay? Naimbag ko manuda tala ang timakam mo. Ngam adda day ti Carlo. Ay na, makapasurun na talaga. Agulay makan. At daytan ni madam. Sino kada kayo tinaudi ang nagaramat iti Xerox machine? Sana siya. Diyak mo, ma'am. Diyan, madana ka na. Siak, madam. Siak tinaudi ang usar iti Xerox machine. Ala, agsarita tayo iti opisina, Carlo. Ay. Da kayo, agsubli kayon kadagiti trabaho yon. Yes, ma'am. Armida, insalakan na ka ni Carlo. Oo na ron. Apay nga inaramid na tikas dyan. Loka, mas daaw ka pa'y laang. Simple lang daytaan niya. Agayat kan ka ni Carlo.
Hoy, di ka man agsaw iti kasta dyan. Anya nga gayat ni bagbagam. Ay, jak kayat ti kasta arabak mo ah. Carlo, Armida. Sigamat gayam. Apay. hoy Carlo ha. Saan ang kaputa inaklon mo tinapasamak? Kat pagarupumon amakisin nga dakan ka. Ah, Jak kinid daw kan ka nga aramidam ti kasi. Iso ano mang namnama ka nga agbalin ka nga espesyal kanya. Gapo iti naramid mo. Agpatingga ka laangan iti mang namnamalatan. Tadyak tumakisin nga kan ka. Tandaan am data. Ay, anyan ti kastoy. Kuna amasapa ka sumrag ita. Ngam naladawakit din. Sapay adumanin ti masapol nga iring Pasko. Aday ng titekol ko. Adda sabong dito yung table ko. Sino nga ta tinangtid ka dagito ang sabong? Ni Chana. Isinsinyas na ni Carla. Di awanan bain a Carla. Paiman. Di mo siguro day ta Carla. Kat magustuak ti panangtid na kanyak iti sabong. Sa anak at chipan niya. Hoy, Carlo! Good morning, Armida. Jak ka sa pulan day to asabong. Iso nga isublikan ka. Ha? Kat kas itimbagakon. Sa anak amakisiningad kan ka. Mom, Armida, saanan a husto ti Aramidam? OA ka una yan. Oh, apay man yan. Saan narumbang ti kasi atratom ka ni Carlo anya? Pansit man. Nakasingsing pa jay tao. Nataar. Kan, amok at talaga nga agayat kan ka. Mabalin ka di dyan, ha? Sardangan tapag sarsaritaan ti may papan iti day ang lalaki. Jack, amukan ka. Kasla di mo matgamin kaya. Mabit lang. Adawag niya din ko. Hello, Bong. Manang, atang dito ospital. Intaray ko dito ni mama. Ta sana makaangas. Anya. O sige, umayak ka dagos dito ospital. Umayak kon. Bong, ading ko. Kumusta ni mama? Manang Armida. Awanan ni mama. Sana na-espalda kiti doktor ni mama. Awanan di nata. Armida, makipagrik na Agyaman na. Diyan. Armida, kita di mo baybay ang tibagim. Di ka kanumutan mangmangan kan maturog. Amangan wa niya ti mapasamak kan ka. Kape kayo na. Word. Nakaamo. Hindi kasangsagpad na dito. Ni Carlo. Ala, apay, di mo ammo? Manipod idida mo arabi iti lamay, aging ga ita last night. Adda dito ni Carlo. Kat dagiti trabaho mo iti opisina. Iso tinangalukoy kada kami apagtitinulungan mi nga iring pas. Armida. Datalangan ka da dito sangot itanantina. Itay pa yung adda ka dito yung agsang-sangit. Tiyak maaklon nga awanin ni mama. Amin tayo. Dumtan iti kasta. Masapol nga klunin tayo. Gapo tayo ita tinaituding. Nagawit tayo. Itulod ka ng kanibong nga ading mo. At dani di kotse. Kaya't mo asawan. Inururay na kami. Wen, Armida. Saan kayo ang mabalin abaybayan? Nang runagan ka. Amok akasapulam ita timangandingay kan ka. Kada kayo nga kapsat.
Katadak ditoy. Saan kayo abaybayan, Armida? Daydin tinangrugyan ti panagsinninged mi kini Carlo, anag tinag iti relasyon, agingga iti panagkalay sami, Mr. Lonely. Agingga ita nga addan anak mi, saan na pulos ang nagbaliw ti kinadungo ti asawak. Ket amok nga aginggat si bibiyag kami, siyak laeng ti ayaten na itilaksid ti kinagubsang ti trato kenkwa na idi. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Armida. Pagayam nga Armida, agyaman kami iti panangibinglay mo iti padas mo. Kunada nga ruden nga iti ayap, mapasamak dagiti saan anamnamaan, kas iti napasamaken ka. At igayam tao a pinagpabainam, ti tao adi mo ingkaskaso, kan linikliklikam, kat isugayam, ti agbalin akatakunaynay mo iti tungpalbiag. Nagasat ka pagayam ko, isuarumbang laeng asubalitam met iti nasayaat, ti panagayat ka ti asawam. Ti ragsak yung agnanayon, kas may sa pamilya, ti dawat ko iti namarswa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.